pelis kawan Rashapi, ya ke kod yara pepura, ke General Studies Paper 1. Pinking atiari lede, na ke benda ki competitive exam, kum ke MCS, MPS, bat ki way ki allied services. Kat kum ke syllabus, bat tumai tam, jong ke MPSC, araja R4R. Pila ban yo ye ka, na kidukan kod baro ha shilong. Di Yalom Mentagasi, kum kinongkai Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association of Meghalaya. Haka lama jongka Kasi Jantia Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association. Kajingalom jengi Mentagasi galong bagi hadir katuk kan Islam nakadaw jongka ni pandemic giladu ekalat ban penlong ya ke general meeting. Rai hakini kipor hakini kisngi ba kasukar kelak kam penlait lut yangi kampen dunai kita jing perking ki protocols menta ka singi layo ay kalat ban pelong yeli ka general meeting hakini chaka hapo ni ka Synod Higher Secondary School ti kimat kiba gilaya kren hakini si kilong ban penklan ka association ki jongi ban jiet iki nokit kam ki batmai bat ban penskem susu iki jinga dai jongi bat ka pastam kepada ka federation jong pro khot ki school ad hoc hapo kambi kalaya ki jong mengi kinong kai higher secondary ni dai very much part and parcel jong ka fastam ti kara jungi mata kasni kolong bang indang yai tre hibat ka fastam ban penklan ya ka fastam ban lengba ka fastam bang inyo opat ya ki ta ki jing demand ki jing dawa jungi naka surkar ti hakini kasni hakini ka jingalang ka pemerintah ka general meeting ka pemerintah ila yo aru banjit yakin okit kam ki batmai akaba president batmai jongka Kasi Jantia Higher Secondary Association udai usa Meboan Lingdo. He's here, so Meboan Lingdo. Vice President Ms. Paromita Chaudhry here. General Secretary Shri Andrew Lingkoi. Assistant General Secretary Ms. E. Lingdo. Over there, Treasurer Ms. Dees AM, Ms. Debianas AM, Assistant Ms. P. Kongsdir, and katu kaningot ki executive members. Di kini kita ki minutes jongka meeting jongi mentagasi. Session ru andai ngibu hakmat jongka sarkar bagi depan perkat bagi boards exams kila jan. Tangar pesan terik kelas nang ke boards exam ti lada kinohikai ad hoc baro kelum lang kinhap banlet susurok kan bu jing e ya ki kena pat ki banlet ho exams bat kan bu jing e kumnu kin penmi ya ki results kum kinohikai ngidon kata ka jingkit kli na banta ki kena school ngidon kata ka jing sngau handai lada ngihap pada banlet lada ka kalau aku hidup rendang ngin hab banjingi ngim banse ngin hab banjingi tang ban em tang kata ya mentai atrai andang ilayo yang ya kan kata ka affirmation na sa Ambrose in writing in black and white paya kata ka proposal jungi la table te insa perkat banginya chakmat kuno begin le alada kajing tumu jungi kala seso agitation ru kanum don bat ki baro kenyat bet erinti bat nginya trailang bat keti kaman bat keti kadiang bat ko sarkar kumno ban kampen bha ya ke education system ha Meghalaya